zirna huanga chuan in todel in zirtirna inter school final kan thlir ho dona samagra shiksha le tharthil thlen tu tili te chu July sangni somni pali changkhan thokdonin in todel in zirtirna hi school soma an kalpuya chung school som te chuan January ni som pasari sangni somni panga khan in todel in zirtirna inter school final presentation an neya inti sia ka hian mai chu pakhatna an nia pahnih na chu government Chaltlang Higher Secondary School ni in pathum na chu government Mizo Higher Secondary School te an ni tunchuma hian heng school te presentation hi kan thlir ho don ani. A very good morning to everyone. Our team is called MINT and we're representing our school MICE, Mizoram Institute of Comprehensive Education, for this inter-school event. My name is Zerlin Zwali and I'm the leader of our team. This is our assistant leader, Elvi Samuel, our secretary, Lil Moya, and our treasurer, Lil Pui Saido. Together, we are MINT. So initially, when this project was first brought to our school hinka like team hinka. So we picked MINT because hey sapamatihan currency and print printing percentage hinka. Le project hi poisasiam anisya kami kanghan MINT kanha. Zun tu baik siap dan kalau saya apuna yang leader kan mangta zun leader hi kan leader ama ero tu leader hi yang kan tu baik duza dah ada leader tu hangen ina pun kan lo nisa te kan fungsi kaya tu mani sekjongin zun atau ba tu baik hi pakwa kan siap lagi. We have made our bags with utmost love and care. Tulad climate change, environmental degradation, polythene disposable bags, sustainable tote bags, marketing social media, status Instagram, but while we were selling the products, one of the customers actually wanted to buy our prototype. Finances are initially August achangkhan brainstorming October November we made 500 after earning back the initial 2,000. Profit so a lot of people were actually willing to buy our bags for a more expensive rate. So we started selling it for 800 rupees. Ato bakhan samtum zasarigan samta. Bags here ato verosya extra money side income khan dishwash kanzwar. This was in Sungarin de la Weba in Sian Canada, Botol Pakatahian, Somai Kanzora, Botol Sompati, Kanzor Sotia, Asumluhi, Zarukania, Zarubahian, Zatumhi, and profit. And profit he materials done that they not come money. Kan assistant leader Elias Khan, hey, got one, can kai home da, coming from Khan, Sumka, can I, the like expenditures that are in the song. So Zatum profit Khan is Zatum Zoka can pump in. So at our total profit came up to 4,000 rupees. Regular tote bag I can tote bag zone to can tote bag how he can see material chat up the Janga Tuam and Lia and stitching he can put a boga can customer day. They says the junction in Siam taken in the demand and Savani to be to can like idea turn which one he Christmas like and Siam and in Christmas team in Canada to do summer there and young automatic Christmas team to Aman Capo don't level to Vangin in the crow he attached style design the junction in hey and you know cross at the one to my germs they can touch in car there's a Christmas team the book and the flowers demo and do hey fruits the book and do occasion and tape patching to can do back here especially the presentation conclude during this project I would like to share our experiences. Ama sabra chuan teamwork kan zirta kan pali hian kan lisa hi an ang lo em
in Tialo na po at naitang ko pa. But luckily, good communication. We were able to finish this project and produce our product. Creativity-wise, student kadi ang board exam day, final exam, khazir khaba, ipag makala kay tuwalo yan kasya. Poisa siyam hi alaw harani, harasan tutuk. To ini sali kan sa angol po hi, it took around 6 months kay tuwalo kanu de pate hi kan kay sanjia tu. So creativity-wise in product ni kan siya mang mi inalay dung em khatya kay to pakan kan comment in that po ay thakan nasa enema, and I really believe we've learned a lot of things. Time management-wise, school kan na iba, heavy project na iba ka, coaching na kan kalda. So social media again kan macam kaya, we communicated through WhatsApp and kan level ka share pa ka Saturday at kan coach na. Execution-wise ka, just kan kita kan product hi kan usap kita. Kini pun magkantirawan because it's really amazing how we were able to come up with this and actually make it meet and ko ka magkantirawa. So we're very proud of ourselves. To conclude, Seth Godin once said that there's no shortage of remarkable ideas, but what's missing is the will to execute them. First, the reason we chose the name Mint is because of Poisa. Mase, over the months, we've really come to love our product, and kami Poisa ay makan, hemi project kan hitsunga, the experiences that we've gathered and the things we've learned. Kan let na po kan pangzel do na, so kan and I'd just like to say on behalf of the team, thank you for giving us this opportunity to come together and form this team called Mint. Thank you. Enzo Pasabel Leanga, Indo Beka, Zangai Gansha Puga, Demand Kalusam says a real Gansha India, Karasundo to Tarian, Katianati, Kamecha, a Retu Maitokan, Namia Zonde in project Sumakan, profiting them into Animatia, Mase sustainability, so Akami business sustainability Dankan, Demand Damavanga, Amanti, Kange. Cha Ingrin, demand for the Mase Amanai Khan in the Zamayang Tika, number 1, number 2, on don't be a kind of Papa Nikan and TV because it's a shim. As one of the Kadika Tam Sanamo, but he can shock the Takama. So, first question, Hitsu Zamagans or Samushakazu, like student and the dog, any Kansama, we didn't have that much confidence in the me and I do again. Hey, is a leader control me take a country. Can customer take and review Kapuy and a feedback on the Setamo. So they were like, hey, a quality of channel Tivesia. Zamakazu, hey, they thought that the price was a bit low. Zariatan and low late was all to be a low, hey, can you come low support with it? Going forward, if we continue this business, the price will remain like constantly Zariata. Hey, I thought I told the material ka low tapta ilang to shanita ka I till the check montaila ka I cut it made here mase like sustainability to consider reusable cloths the hero montaila mo a back ka I cut the clone here. For the second question, PPT here too much of content to game us an idea that ziti to the pocket sa PPT service game of the Tanguya marketing and a bag trigger to hey, I'm at the hero, yeah. So, dishwash, I think we all really work together as a team. Hey, money part of nature. Ole, in Zavayin, Zbevik, Ole. Kini government Zaltang Higher Secondary School at local kania kan team mingi crescendo ani in introduction toite kan nay anga kay team leader ni in Mary Lalom omi kania chuan kabulami and Dilal Mingmoy kan assistant leader ania asir bermi kan group treasurer Emily Larin sangi ani ole in kan group chanchin toite kan tar lang anga kan group hianin harsat na chi sang te kan tok chhauve a kan group
kalkong kan zin kong hi a ol ai lo em a abik takin food section chau kan khoi lai phei kha chuanin kan pui sakol sa kha voi ni lai kha van doi thak takin kan ti bo ta hlo maya khata chang phei kha chuan ke ma ni hian motivation kha kan nei to lawa tel chak na le phur na po kha kan nei to lo ani ma sela khaminia khanin chongchai ho na nei kha kan rot ta a khata chang khanin ke ma ni kha kan ron kham be ka motivation min pe a khata chang khanil ru thar nen bul kan chan chale ta ani chuanin kan project te min soi fel sak turin kan treasure hi kalau some Ole kan team hianin seed fund kan mu tir chang khan kan project hi chan nga chho mop mopin kan project hi tam tham deu awangin section palia chenin chung chu food arts and craft printing le beauty section tini in food section a hanin sandwich mix pani puri the siam in mix kan ti hanin vai pa mix ang khadia chon sandwich hi in siam chok chinin mix le pani puri bi khi chu ingredients te hi in semin in lama te kan siama chon atu ka shal tur hian kan keng chwak le chinani project chu hi arts and craft lampang ni in painting wall art ring bracelet te ni in painting hi kan chan huan kan tui ema wangin kan order te hi kan in semtlanga bracelet le ring big arrow hi chu mani in lama rem chan dan angin kan siama tu ka zor toin kan keng mai chinani project 3 ve thung hi chu printing lampang ni in polaroid keychain bookmark sticker le t-shirt printing te khoi ve thungin printing hi bulk order te dong le dong chinin zangaman chuang te kan dong china printing hi kan lok na ber po ani chon project 4 ve thung hi chu beauty lampang ni ve thungin hair straightening girl pedicure manicure hair spa le facial te kan ti theya social media hi kan project zong han kan pangchang kai em abikin beauty section han kan pangchang kai le zwal WhatsApp status ke mani han IG page kan nei boka chunga te chon kan story kan personal account chewa po story in kan customer the an ina kan panchila chon kan leader te hi andora han school ban han kan ti sakchin bokani chon no vehicle zone stall hi kan assistant leader han min soifia sakthung se no vehicle zone day 1 na changa day 3 thleng kha kan chua zingkar ma taka thavin kan si tur kan hawa no vehicle zone na hian kan product te kan phau chha ka chungte chu face painting orange candy orange jelly thakthing kurtai bracelet le zumbun te hi anni a heng zinga hianin face painting hi kan hlok na berania customer kan nga em day 1 na khanin customer somruk pathum kan neya heta hianin aman hi somthuma changa somni kan la a mase day chua ero kha chuanin apois man kha kan tipung ve ta dewa cheng som nga in kan tia customer som kwa pathum nein cheng sang li zerat kan hu chwa kani day chia po chu tiang bok chuan ani a ti chuan avain cheng sing khat sang thum zerat cheng sing khat sang zathum somriat kan hu chwa kani ti chuanin kan team te hianin product tharon port chwa ve nge kan du a chuanin he thil hi thakthing kur tai kan tia Mizoram ala omngai kan shelawa he thil hi no vehicle zone apo khan kan phau chhuak nge nge an loma hlo em ti chuanin he thil hi siam na te po hi a hau tak lawa ti chuanin he thil hi zor chwa tein tuna han kan chop chhuak to a hemi hi khe kur te hi tuna no vehicle zone a khanin pek khathi somthumin kan ti a chan chu tester mai alania tuna chan somngain kan zor chhuak to ani he kan capital revenue expense le profit te ani a capital a hianin cheng sang ni kan hu chhuak cheng sang ni tili han min pe a revenue hi cheng singli sang ni zuthum somrat ani a expense hi cheng sang kwa zaru somna panga ani a profit hi kan mu chha zong chu cheng sing thum sang ni zaru somni panga ani ole in total zirtir na program a hianin zir chwa tam tak kan neya kan ron tar lang vik seng lawa hei kan ron tar lan chin te chu an ni a ama sabera chuanin idea thokhom thei dan tur le kan thokhom thiam dan te ani a chuanin idea thokhom atanga kan ngai dan kha appointin kan thur binga chuanin a chaber te kha kan thangkhom thin ani chuanin teamwork hi apoi mo em boka chuanin in financial zong po hianin ke mani po hi ka independent turin min puya chuanin entrepreneur mindset nei thei turin min puina sabok ani ti kha ka soidu ani chuanin hi kan contact number ani a heta hen engtiklai point tun thleng hianin order kan la theireng ani ti kha ka soidu a email address kan zia ka kan social media hei kan IG account ani a chuanin hei kan personal phone number ke male kan assistant phone number hi ani a engtiklai point order kan la theireng ani
chuanin lom thu suina tur tam takhi kan neya kan team hianin ama sabera chuanin hei le chen min shwai thleng tu le damna le shisel na chamin pe tu kan pathian chunga lom thu kan soi masadu phota chuanin kan nuka uldo na adot le chuanin he program ina kan opportunity cha etiang kan talent le kan tuina phau chak thei tura opportunity cha min pe hi kan lo mai mem bukan ti kha ka sei wani soanin tun thlenga min support mm2 kan zirtir tu te kan tili te kan classmate zong zong te po anyang le kan chung te sunga lom thu ka sei du boka lam she thiang mula soanin ato bertan ka teammates puite hele chen hi thataka kan tho ho thei awangin in chunga thin lung takin lom thu ka soi ani kan lom me Crescendo team te kan mi tui khain titlavet top lama khan mo I ma se zona enge mani ka neya ti khan food ti te arts and craft painting beauty zong zong kha eng tin nge in ti man bi katiani achan chu team dang po khanin enge mon han ti dona hun an nei lo an soya le kha inzir man om lo mange o ti kha karil ro lo oma chuan chumi dot le chan in pathum chau khan in ti nge amishing anga puitu in nei entiran face painting te kha customer kha in nga som kwale ti te anita tin chu lo le chan beauty ya khan kha samti kirte enge mani in soya kha in lo thiam vek reng em ni lo thiam vek ni ta ula eng tikla in thiam nge khoi tanga in thiam nge ti kha ka se cha ka ni chu ale amasa in kan project hi nia atam tham deuh leka masila atira kha chuanin food section cha hi kan khoi a sandwich mix pani puri le thakthing kurte phe hi chu atopa cha khan kan khoi ani I mix hi kan treasure in asoi to angkhanin mix le pani puri bi khi school a hianin kan siam thina andron order a chuanin school a hian kan siam chopa kan pe mai thina chan sandwich hi chu mani ina kan order ne dan azir ten le I khatyang te kha ina hian kan boy puya chan school a hian kan keng chhaule mai thina chuanin beauty lampang hi kan keima hianin kanu hi beauty parlor aneya beautician ania khata chang hian keima bi khi chu kain zir chhau thina chuanin ka chian te pani hi chu class 10 vel kha chuanin beauty and wellness class kha an nei thina khata chang khan an thiam chhawa chuanin no vehicle zone kha chu puitu kan nei lawa dark kwa niam dar som nge dark kwa khanin Dar so machang kan chuchan dar so machang khan kan chuchana khata khanin chol mia lawin customer khan ron kal ngal zut zot ani ke mani kha thilpo man lawjing cho po kha kan man choka te khan chhun thilpo man lawin tlai dar li thleng kha chol lawin kan ti ngal char chin social media in mang kha atha ka ti boka kha tun lai tun din muna chuan a help ma atangkaya tin in project in han kalpui da na hian tuna pokhan hemi tun competition mai lo pokhan kalpui zel in la tumem ti kha kan zot de lok ka sei zo main connect us ti akhanin ka soi thok to atle ma zong chu tun na chang po ne lo engtiklai pun order hi kan la thei renga lati chhunjom chhau je kan thei ang chu lati chhunjom chhau je kha kan tum ani abik takin food le printing lampang phei hi chu kan tuina ani a painting ten en engtiklai pun kan ti thei renga ti chhau chhunjom je kan tum ani TMC project atanga inzir chuwa kha athalom khop meya chon chuti rualin ni in ka nachina po sar felana zot to thawa ka lo zot ve duwa in profit making profit sing thum sang ni zaruk som ni panga kha engtin ngei ti zel don ti kha ga zon nung ben ro sa hi ahu hawa ahloma dong kan ni lawa kan consistent dawin atira chang
i sit fan min ron pe ka chang khan ani khat ni achang khan ke mani khanin i kan buai pui ngal char chara i think ka soyang tiklai po khan kan buai puya chuanin i Paisa hi i atopa da khom lo khanin chungkwa hianin kan mamo ve ni chu chungkwa har sa ve deuh kha kan ya chu wangin i hei kan mamo ang kha chu ti khanin i paisa tam deuh kha chon kan mamo hun anga han kanin sem mai zela chonin i kum top lam panga kha chuanin kan no vehicle zone stall vel kha chu kan chungte i vel mamo vel leinan khan kan mang in soyom zia chu asum fa ki in kol lo pu chon in kol to chuang lawa ani mo izang in la kol tu na tuna hianin i cheng sing khat le sang ni borvel chu kan la kol chu mi sing khat le sang ne chu puro bata zona kha continue na ting et in tum deu i heme zo han kanin semang chuanin i khami mai ba ka khanin kanin sem nuwa khanin i kan sum don na ti zaunan khan kan lamang dona i order te pu kan la dong thei ka ti to kha khatyanga khanin i hei man ruwa bol hote kan mamo dona khatyang leinan te khan kan mangang Government Mizo Higher Secondary School te kan so mga ani hi obsidian ti ani kut beng ni lo lo mangu kan official zom takle ka student pui helai muna local zong zong tele kan teacher le principal te le kan jury te chibe ka bu ka cheo Government Mizo Higher Secondary School changa local kan ni a obsidian group kan ni kan group hi obsidian kanin ti chan kan han soinga obsidian kan ti hian lung chikhat lung sak tak pakhat soina ni a chutiang bok chuang ke ni team te hi team he tak kan ni zialan tirnan obsidian kanin ti ni introduction in kan han chunzom halanga ke hi lal chapui kan ni a obsidian group leader kan ni kaming chulan chama sai lo ni a ke hi assistant leader kan ni Kaming chu lal bik sa zo te nia group secretary gani Kaming chu ram tharmo ya nia group assistant secretary gani Kaming chu lal rempui ni a group treasurer gani kan product hi pani ani a pickle le kan main project hi ani a pickle kan zor chan chu kan main project atana material kan mo te atau deu awang le sum kan mo hnem deu awang te le kan group teamwork te le kan thodan te ensinan kan thlanga main project ka kalu mai thil soilok du kanaya kazir lai puite le khain jirna satin in stress na save chinem in stress na sadve chin chau karing amai ro chu tiang zong zong kan stress milauti hadam the turin product teng tam se ngai lo le the turin scented candle si kan rom chok chak vea engwai nge scented candle si kan siam in timei theya scented candle sian benefit tam takania chungzinga te chuan heng te hian tela scented candle sian thok le khata min ti hadam halin in shelo me theya ama ero chu kan rim sha ne ne lo don son khan mong sang in milo ti hadama ramdanga chuan scented candle si an mangwar emema an office ate an le khazirna bulate le an workspace bulate an thalen ru ti chakna an chi china chu me baka chuan scented candle si aroma therapy a kan mental and physical state ti chatna an mang chin bokani batipa ngai kan ti ang chi tak he chu malai roman hau khana lo mang masaber ni shatani a scented candles hi kum sang khazaru ka changa sang khazasarin kar America colonial period lai an mei chate mu chwani a berry wax changan siam chwaka chuti chuan tun thleng hian scented candles si ka lo mang chhauta zela chuti chuan engwang nge scented candles si kan main project atana kan thlanna chan inauti ve de bokanga ama a benefits kan soi takte me pialama khan kan theina le kan products yam nge ron zwara ke ron zwara ron sop sawe ha kan dua personal fulfillment kan ti ang hian kan group hian scented candles yam hi kan chak tanga anwam kan ti a kan phurtlang boka chumai ba ka chuan scented candles te hi atau ve de atau ve rewa kan sha cheu garinga kan scented candles te hi chu tlom te te ani a scented candles tu atau ve de ta entir nan zani te zanga in kar te lo ni a
student te kan ni a kan lo leve tho chwa kan nei si lawa kan tan le te po lo har sa ve a chu ta tak chuan kan group chuan kan main project a hian profit kan aim ber lawa mi ten a benefit kan soi tak te an lo experience ve the hi kan thil tum ber ani a chu wang chuan scented candle si kan main project ka tan kan khang ta ni han soi chun zom zelila mishing kanin anglawa kan du zong te kan nge na zong te in anglawa chu she chung zelin ke ni group chuan scented candles rong chinga le rim chinga nei du than the tur kan ron chop chwa ka chung chu heng te hian ni a kan sum din huna lu chaudon ta ila pickle hi pek za somli pathum kan siama pickle pek khathi cheng somnga kan siara kan revenue hi cheng sangsari za somnga ni hi kan expense table ani a in huang hian pickle kan siam nan hian cheng sangli zakwa somnga kan hmangani hi pickle kan zorna a kan sumlak lu record ani a avain cheng sangsari za somnga kan hulet ani scented candles alu le taila scented candles CPs za kan siam swaga scented candles pakhat hi cheng som thum kan siara kan revenue hi cheng sang thum ani scented candles piece za siam nan hian cheng sang khat jasari som riat kan manga somni kan manga ti pal lo she thiamula he kan income record ania scented candles kan shalna hian cheng sang thum kan hule tani chuti chuan kan sum do na chuan kan total revenue hi cheng sing khat za somnga ani a kan total expense cheng sangruk zaruk som sari ani a chuti chuan kan main profit hi cheng sang thum zali somria taron ni ta ni ka soi belle du chu in total injector na hian thel tam tak min zir chwatira apoi mo zwa teron soi chwabe kan doa ama sabera chuan teamwork and responsibility ti ni ya teamwork te lo chuan he din muni kan team chuan kan thlen thei kan in ringawa ngai dan sang nei thau kan nia ma se kan in za sak tonin kan in support ton emema kan mo purna theu thataka kan len thei na hian kan teamwork that zia talanga chuan kan thil zir chu pha chu kan teamwork tha nei le responsibility len poimo zia kan zir chu bokani aduta chuan social skills and communication skills ti nia kan thil siam te kan vasal hian min lei sakro thal tuk kan vati ringot hi chuan min lei sak hal mai lawa ma se kan siam ani thule kan siam dan te kan han shil hi chuan mi lo ngai hlut sak thina chu tang chuan mi biak dan kan zir pa hal ani apathum na hi problem solving ani a kan sum don hi tlong mar pa ta kalbi kan ni lawa scented candles kan siam na tura rong hi aron thleng thei lawa chuti chuan rong hi pek ve kan du si a alternative tur kha kan zong ta a khrion hi awar ve thau ti kha kan sha chwa ka khrion kan man hian arimati chat pha lawa shi se lo pha lo boka chuti chuan kan mang ta a rong chu alo nei ve thei ta ni palina risk taking sum do na risk taking hi apoi mo ma kini po hian kan candle hi chuak dik thei game ti kan shebik lewa nima sela kan idea te kan ngai poi mo ma chu wangi kan rin tok lo na le kan lo na te da thain sum do na lo ling thoat kan lo nei kan ti thei ni creative thinking hetianga project khoya sum dona kan hankal chhaupui ta ka chuan engtinge kan sum dona kal zelang tin kan ril ru le ngei tuana te kan seng ve na se emema tuna kan main project te po hi kan creativity ron phau chhuanan kan man thei phani huna zau to nangin atom nan khai khom nan kan soi lokanga hetiang keni government mizo higher secondary school de chuan hetiang platform chalutu in tawdel zirtir na inan bo se hi kan lok hlea kan lom hle boka teachers ten class anrod nei achang le I tun hun chung thenga project kan khoi zong zong a hian kan nu na hlok puina tamta kan senglu ta ni ti kha kan han soitel du boka ni e kan lome ale Chiltang Higher Secondary School te in presentation po chain ka sha khain project kha chale mein Umizo High School zong mo ka ti swal palo ne Higher Secondary School mom hey in thil sia mai han kan lo ena scented candle hi in thiam hle in ka sha idea boy nei chain ka sha ka zona chu engwangin nge in thil siam hi hey online a po scented candles kan mu chu lei tu rom chuwa engwangin nge in thil siam hi dora han le han man chin ani na chan tura kha a chat big na kha khamin shel thengem le
izona wangin kalome kan scented candles te hi adang ne na adang lam big vak na omlawa ama ero chu scented candles dora kan mu thei jin hi chu alian hei kan in achha ja kan shat ma chuan han atau han le me te po kha ke ni tan le student tan te po nyang chu na thok thin te chu tyang tan chuan he han le me kha I kan lo la experience lo chuan I kan lo du lo ve theya kan lo la mel shat bak lo nen chu wang chuan ke ni group chuan scented candles hi a experience mitam takin an lo tlem te senga an lo nei ve theinan ate in kan siam ta ani chuan in hu ang khan kan scented candles kan ron show cheu khan jar kha tela jar kha I jam jar kan recycle ani a glass hlui cheto tur mai kha ti khan kan recycle a chuan wax kan da a bati angin hun rei taka man thei ani